ny kristianina zany a tsy tantiny zareo mihitsy hoe misy olona hafa tsy pino na gentilisa mandinika la baiboly ohatrany hoe zany hoe propriété privée ny kristianina ny mandinika amin'ny baiboly nefa mba mandinika koa zany ny tsy pino hoe ahoana fandehany ity indraindray mety mino any farany resy lahatra ihany tsy zananareo araha hoe olona ohatranay zany zay zany olona devoly zany zay zany satana zany zay a no mba mandinika le baiboly intéressé aby le baiboly nareo fa nareo tonga de tehatra be hoe ino rany fa sosososo ka le izy a raha ohatra matsy manao fanahinina hoe miteny lainga am'zatra teny baiboly a de keko fa le izy zany zavatra soata baiboly no dinihany de samy manany nareo zany hafa ngamba ny fandrasinareo azy hafa lenay fa hitako hoe tsy normal hoe tsy mitovy ny fomba fandinihana le zavatra voasoratra baiboly de hoe mila mivavaka zay vo mahazo ny tena tenen'le baiboly tsy normal zany tenin'Andriamanitra Andriamanitra ve apita zavatra aminao de mbola mila dinihana be mbola fakafakaina misy aliny baiboly mpandinika baiboly tsy normal zany Andriamanitra zany communiqué tonga de any satria zao mantsy le fandeha namaky Genesis zany androany vo maraina zany de raisiko baiboly de namaky Genesis de veo zany zavatra vao remarkeko de hoe Andriamanitra no tamin'andro voalohany amorona ny zao tontolo zao de jereno zany raha tsy endrika be le tany zany Andriamanitra zany gaga zany Andriamanitra hoe atao raha tsy endrika be le tany de ozy izy hoe aleo zany nanombo ny fanan'Andriamanitra izy nanombo tsy haiko ino andikan'izay zareo zavatra tenen'ny baiboly traduit tsy azo de aveo ina moa zany nasiny ny hazavana de nisy hoe misy ny hazavana ozy Andriamanitra de nisy ny hazavana de hitany fa tsara izany eo indrindra zany no mampieritreritra anay hoe de hitany fa tsara zany nasiny hazavana de hitany fa tsara zany zany hoe zany raha azoko tsara samy mana fomba fijeriny de ohatrany testa fotsy zany Andriamanitra hoe mipia le hazavana nasiny hazavana de hoe de kakabe Andriamanitra to lasan'ny lay be le zay le me no tsy datinareo kristianina nefa le izy mampime hoe Andriamanitra nga tsy fatany zavatra ataony hoe zao ny programme ny aminany voalohany no zao sososao tonga de fa sososao tony intelligent be Andriamanitra fa Andriamanitra gaga indray hoe mipia le hazavana de nisy le hazavana zany de gaga be zao hoe aritany fa tsara izany de teo ndray netrehitra hoe aleo raha asina aizina de sarahana ny aizina sy ny ina moa zany sy ny mazava de nisy ny marana nisy le ariva de hitany fa tsara izany zany fo misohatra ao amin'ny Genesis de hitany fa tsara zany hoe mitesta zany Andriamanitra namboatra an'izao tontolo zao mitesta za raha mitesta fo ozy Andriamanitra tamin'io fotoana io za raha mitesta fo de aveo ozy izy tsisy lininina teto de nasiny olombelona i Adama zany siny olombelona de rehefa vita Adama de ozy izy hoe ohatrany mampalahelo kely le ry zany hoe le rirery fotsiny zany hoe misamerda be Adama tamin'io zany hoe tsy tanaty ny sain'Andriamanitra mihitsy hoe raha manoatra olona anankiray fotsiny de mety hisamerda le olona de eo zany teny Andriamanitra vonarehetra hoe ty zany ohatra le manao ina moa zany manao kilalonankizy zany hoe tsy haiko paty modelé Andriamanitra d'ailleurs koa moa zany namboarana mifotaka ny sibovoka le olombelona de ohatran'le ndraikizy milalao reny Andriamanitra manao le zao tontolo zao raha araky le raha baiboly ny jereny ohatrany hoe paty modelé hoe namboarina zany le ana de napetrona zao zany Adama de nijereny teo de hoe ohatra mampalahelo le ry zany fa leo tsy prévu mihitsy Eva zany tsy prévu anatin'le plan'Andriamanitra Andriamanitra samy napirama mihitsy namboatra an'izao tontolo zao de teo zany de hoe atsara raha asina namana le ina moa le ranga le Adama zany de teo zany le tsy nanana fitaovana tsony zany hoe ahoana nanaovana ny iza moa ny anina de le taola tehezana ny teto le taola tehezana no ny sorony namboarina ny Eva tsy le Andriamanitra ngambany mampihoe fa le baiboly hoe ten'Andriamanitra le baiboly
Onoriki skill malo passport red nambar salle isawi ya dama. Dia vede ora ma fala el diriso. Ovete allora raga assina dama raga la toda tesa. Il risque de ne pas être content. Non, il ne le sera sûrement pas. Il y a que toi qui peux décider de ce qui est mieux pour toi. C'est ni à lui de le faire ni à moi. J'y vais pas. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ce fric? La même chose que j'ai toujours fait de mon fric. Et toi, alors, le genou retraité, tu vas mener la grande vie, hein? Je vais surtout pas m'éterniser dans le coin. Pas pour le départ. Il n'y a rien qui me retient vraiment. Vous iriez où, vous, si vous étiez à ma place? Peu importe, je suis pas à ta place. Allez, quoi, c'est bon. Si vous aviez mon âge, jouez le jeu. Comme ça, histoire de causer. En Alaska. Ah ouais? Ouais, pour un nouveau départ à ton âge, j'irai en Alaska. C'est la dernière frontière. Tu peux être qui tu veux là-haut dans le nord. L'Alaska. Pour tout recommencer. Et repartir à zéro. C'est faisable. Corriger les erreurs. Ah non. Désolé, mais c'est la seule chose qui est jamais possible.